if these proceedings, my Lord, are carried live, there's a possibility that the public might form perception regarding evidence. Indaba nkulu namhlanje kuleleleni kweqala lokubulawa kwakaSenzo bekuzimpikiswano ozokuvunyelwa kwembikindaba uhatsha mnqopha ukwethulwa ngobufakazi. We as the EFF will be introducing a private member bill in Parliament to effect the withdrawal of South Africa from the International Criminal Court. EFF ithi ifuna ukufaka isibawo sengeqadi somthetho omlingwa weParliament sokuthi iSouth Africa iphume ekhotho yamacala obulelesi bamazwe ngamazwe i-International Criminal Court. We've been disappointed that we made a request to the league to play all the matches together. That's the Gallants, Chipper and our game together, but they refused us. Maritzburg United ithi danile ukuthi siphayiwe isibawo sayo sokuthi iinqhema zidlale zonke ngasikhathi sinye. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku SABC 1 la ku DTT ngesiNdebele akwande. Isikundo esimalungana nesibawo somlayo siqabo kubafakazi wombuso omutsha ecaleni lokubulawa kwakaSenzo siyokulalelwa kusasa. Lokhu kuza ngemva kubana igcwetha elijamele ababikindaba lethule ubufakazi bokuthi ufakazi wombuso naye uza kuvikelwa njengabanye begodu ingani wabhadelwa ukuvikela evidweni yeNetflix ekhuluma ngesehlakalo sokubulawa kwakamiwa. Ikhotho ibonakele ivungama ngesikhathi kuchukumiswa isibawo sikafakazi wombuso obekafake umlayo siqabo wokukhandela ukuthi angagadangiswa babikindaba nakethula ufakazi. Up to this point, my Lord, the proceedings have been carried live, both audio-visual, except in certain instances where the state would request that only the sound recording of the witness evidence be made. Wonke amagqwetha ajamele abasolwa abahlanu aphikise isibawo esinjalo. Indeed, my Lord. Her objection and the reasons provided thereof are flimsy. Firstly, my Lord, by my understanding, she raises the personal safety objection, and secondly, she says there will be pressure on her when she testifies if the matter is broadcast live, either visual or audio. My Lord, accused number 3 is informing me that he's got a family down there at KwaZulu-Natal who would have loved to be part of these proceedings. However, due to circumstances beyond their control, financially based, they are unable to be part of the proceedings live here. This is an embarrassment to the South African law proceedings that at this stage during trial we are still dealing with this kind of an application. Ababikindaba lithi isibawo sofakazi wombuso asizwakali. Visuals of her will not be shown till after the end of the proceedings, and it will be shown obviously the end of the trial. Okay. And then it would be shown in, for example, a current affairs program. Umbuso ulindeleke ukuphendula kusasa malungana namaphepha okuphikisa afakwe amagcwetha amahlanu kunye negcwetha lababikindaba. Isazi sezomthetho advocate Thabo Mulithi ukholelwa ekutheni nangabe ikhotho kaMagistrata weBloemfontein inikela ibhayili uDr Nandipha Magudumana izabe imnikela ikuleko yokuthi abaleke lapha enaheni yekhethu. uMagudumana phambilini ubawe ikhotho ukuthi ithulise isibawo sakhe sebhayili bekube ngomhla ka16 kuMrhayili ngemva ukuthi amagcwetha wakhe atshele ikhotho bonyana kunobufakazi obuqhakatheke khulu abasafuna ukubuqalisisa kuhle. Magudumane nabanye abasolwa abahlanu babekwe icala lokusiza umkati uThabo Best abona ecejele lemangawumnya kopheleleko. uMagudumane uqalwe ukuthi avele ekhotho nobabakhe uzolile sekeleli noBest kusasa. Gazinyanga uMrhayili ithwaya umnyaka uThabo Best eqejele.
buyele ekhotho kusasa. uBesta noDr Magutumane nozolile Sekeleni nabanye abasolwa bazabe basekhotho. Abasolwa basalinga ukutshela ikhotho ukuthi angeke babaleka nabanganikelwe ibheyili bekodwa angeke bathusela nofana bathwenye abofakazi bombuso. Nakusenjalo icala lokubulala lika Sekeleni lisuliwe kanti kuphela kumsolwa ongaphandle ngebheyila ye10,000 yamaranda. uMagutumane uqalele nelinye icala elingezelelweko lokulimaza amalungelo womuntu obhubhileko kanti nguMagutumane yedwa oba webona kuthulise isibawo sakhe sebheyili. At some point, she has crossed the borders of South Africa. So that on its own, it's posing threat to say she might be a flight risk because she, in the past, crossed the borders of South Africa under dubious circumstances. So if this court can admit her to bail, then we are actually saying she is free to do whatever she wants. Kukholele ekutheni abasolwa abangatholi ibheyili ngilabo abangakhange baphule umthetho phambilini. Isazi sezomthetho sithi asiboni bona uMagutumane uzokubawa ibheyili kusasa. Iphiko lozokushutshisa komphakathi phambilini lafaka isibawo lekhotho sokuthi ivumele bona icala likaBesta lilalelwe ngethungelelwano levideo. Sekuzokubonakala khona bona isibawo siyaphumelela na nofana uBesta kufanele athuthwe lapha avalelwe khona. eKhosi Mamburu Correctional Center ePitori achingiswe eBloemfontein. EFF ifuna ukufaka isibawo sangeqadi somthetho oblingwa seParliament sokuthi iSouth Africa ihoce ekhotho yamazwe ngamazwe yamacala obulelesi International Criminal Court. Umholi weEFF uJulius Malema bekakhuluma nembiki indaba emzimkhulu weEFF eJohannesburg ngemuva komhlangano wayo wekomiti enkulu wangempela veke. Umholi we-EFF uJulius woke amazwe enarhakazi ye-Afrika akazihocise ekhotho yamazwe ngamazwe ngombana ithatha iinqudo zomthetho wamazwe ngamazwe. Phambili nonyaka ikhotho le ikhupha incwadi yokuthi kubotshwe umengameli weRussia uVladimir Putin ngamacala ukubanga ipi eUkraine. uPutin uqala ukuthi akhambele umhlangano weBRICS ozokubanjelwa lapha eSouth Africa ngenyanga kaRhoboyi. uMalima ukhombela amazwe angaphasi kweBRICS ukuthi asekele ilizwe leRussia nanyana kusese nepi nje eUkraine. They preach a non-alignment when they are spreading billions of dollars to support Ukraine with military equipment. We as the EFF will be introducing a private member bill in Parliament to effect the withdrawal of South Africa from the International Criminal Court, which has thus far proven to be a biased instrument of global imperialism. Ngempela veke sibuyakiyo le kube nokungaboni ngelihlo linye phakathi kweAmerica kunye neSouth Africa lapho umzendo weAmerica uRuben Bridget abamba umhlangano nembiki indaba ayedwa tere wasola eSouth Africa ngokuthumela inarha yeRussia ingikhali. Ngokutsho komnyango wezobudlelwano kwabamazwe ngamazwe uBridget uncancabezile kodwa uMalima uthi ngathana umukwe uzenda bakhe. That ambassador of the USA was supposed to be taken out of our country the following day. He insulted us, he violated diplomatic protocols. That's why he was sanctioned. And then he started speaking in folk tongues and we didn't hear what he was saying. But a man who speaks like that in the name of diplomacy, you will immediately withdraw his credentials. That man's credentials were supposed to be withdrawn. Nazi zomraro nwegezi uMalema uthi emhlanganweni weBRICS kula iSouth Africa kufanele ithole ithuba lokuthola insombululo kulomraro. uMalema uthi ukholele ekutheni iSouth Africa ingasikade izabe ihlala ubunyameni igezi khambele futhi ukhombele bona kubuyisa ingikhulu zalokhu yaza Eskom uMathila Gogo kunye noBrian Molefe nanyana kraga nje ukuqindeliswa kwegezi. Brian must come back. Brian must come back. Mashala Koko must come back. So is all those Indian, colored, white engineers. We are in a crisis. They must not even, if they love this country, they must not ask for money, they must not ask for payment, they must come and rescue South Africa.
Unobhala zombelele we-ANC ufikile embalula umemezele ukuthi abaholi behlangano le bazokuthunyelwa KwaZulu-Natal bona bayokwakha ihlelo lezamakhetho lehlangano le. Umbalula ukhuphe isimemezelo ekupheleni kwe komiti yezemisebenzi ye-ANC KwaZulu-Natal. Umbalula uthe ukuthunyelwa kwabaholi abaphezulu behlangano esifundeni C kwenzelwe ukuqinisa ikomiti ephethe kwe-ANC. Ube watsho nokuthi angeke bakhone ukubekezelela ukwahlukana phakathi. Highlighted is electricity in general, load shedding in particular, where you have a situation in most of these municipalities that the transformers have been stolen and the infrastructure is being attacked by criminal element, and that affect electricity flow from the grid in service of different communities. Nazikuphundile kweindaba ezi uyazithola ku YouTube uthi SABC Iindaba zesiNdebele. Asirage nazo zisekhona. Kubotshwa abogadi bembotsha ababili ejele leGoodwood eKapa kuzwakala bona abogadi aba bathinteka ezenzweni zobukhohlakali ekubalwa nokufumana imali embotshweni nokukhukhutisa indakamizwa. Abogadi labo babotshwe maHawks namhlanje ekuseni. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngendaba yezenzo zobulelesi obuthinta abogadi bembotshwa. Naku umbono wakho mbukeli uyalandela. Bogadi laba bemajele bafuna umbereko bawukereya baklikitla ukuthi bazaziphatha kuhle bazokuba bonogada. Namhlanje sengiba bathatha idakamizwa bazifaka ngaphakathi emajele. Ababotshwa bawothe umthetho awubona ukuthi wenzani ngabo. Yabona ogadi bayatshentshwa. Unogada akajayelani nabantu khulu. Unogadi 3 days bamkhipha bafaka omunye, 3 days bamkhipha bafaka omunye. Ngoba wathoma ukujayela endaweni e1 ubona kahle ukuthi lapho sebereka permanent wenza nemikhiba. No, mina ngiyabasola and angibasoli ama-prison ward bakhola imali encane. Cabanga wena kwi-prison ward ukhola 7.5 or 6,000 ngenyanga. Ngapho kade umuntu ona 15 million. Obvious lo muntu lophethe imali nozokuza makafuna insango uzoyiletha, makafuna something uzoyiletha. Kunzima eMzansi ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi abantu okuyibona kufanele babhekelele umthetho, uthola ukuthi ibona abangena ebugebengwini basiza igebengu ushuthi-ke kodwa kusuke kukhona abakutholayo-ke. Okuthoma angeke sathi abagadi laba abaholi yatsho ukuthi ubulelesi lobu ukibo umthetho mawuthatha indawo ukuze bakhone ukucalana nengalo yomthetho. Abonogada bamajele bahola kancane yingakho bese bayalingeka ukuthi benze lobulelesi. Ikavunda bakhubulela imali basebenza ngeenkinga ezinkulu labantu. Ama-Hawks lamhaji ayenza umsebenzi omuhle kukhulu. Kathana kuyakhonakala ke bathatha indaba lebabeke straight etafuleni ukuthi amaphoyisa akasafuneki sesebenzisana nama-Hawks ye manje. Ngoba kuyafana lamaphoyisa yiwo asebenzisana nalabo abenza ubulelesi bayathengwa. Ama-Hawks mjamana. Mina ngithi ababoshwe isigwebo sabo siye phezulu babhadle ejele ngoba like we can't really tolerate i-corruption yamaphoyisa no ababoshwe. Wonke umuntu ophula umthetho akabotshwe njengabona kade abaguthisa indakamizwa abazifaka eSouth Africa ababotshwe. Mara-ke asicaleni umrabho musi ukuthi indakamizwa zivela kuphi, indakamizwa lezi thathwa kuphi, sikambe sokubopha those drug lords. Umbono ngewombukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Avaliwa ama-ofisi kamasipalata weThaba Chwewu eSabi eMpumalanga. Lokho njengobana izakhamuzi zibanga izenzelwa zomphakathi.
Leli lidorobha elisemahlathini elimagega nomlambo iSABI. iSABI ibalwa hlangana namadorobha athembele khulu kezivakatjhobukelo. Kodwa abantu balapha basalile ngendaba ezenzelo zomphakathi. Hlangana nazo kunikela amanzi ahlwengekileko, igezi kunye nendlela. Izakhamuzi zizwakalisa ukuthwenyeka ngokwanda kwamaphandle asebenza khona. Sine problem yemandi. Urana business uyirane ungana mandi, bantu bafuna ukuya ema-toilet, they can't go to ema-toilets ngoba amanda wekho siyireporte kaningi lento leyo kumasipala. Usiprovide amanti nge-water tank, and sibe sesiyamtshela kumasipala ukuthi no lento water tank akusinto lekumele siphile ngayo sonke isikhathi. Zama ukuthi ube nelisinyana lelinye lelo ngalisebenzisa ukuthi sikhona ukuthola amanzi. Ubedeka asihlukubedeka ukuthi bashaya kumbe yini, impilo nje yasesimile nemakhansela wona arelaxile, akunamgwaco, iholo emphakathi ingcolile vele, even imeya iyasizonda thina baseSABI. Akachamuka uma sinetikhalo nyalo sinetikhalo demandi negezi iloshelini khona, kodwa uma ihamba legezi leloshelini yabuye siyatrapha futhi. Izakhamuzi zivimba abasebenzi bakamasipala ekutheni bafumana amathulusi abasebenza ngawo. Sivale ema-ofisi namuhla kungoba sibe netikharethi eningi ngamasipala mayelana negezi nemandla esibukane nato kanye nebandla abachamuka ngaphandle, because isikhathi sikhale kakhulu ngako lokho masipala angasincedisi. Umasipala wethu abathweyu uthembisa ukukhulumisana nezakhamuzi ngeentjhijilo zabo. Muhle sithokozile Cedric ebusuku namhlanje ngeMpumalanga yenarha siyalibona ukuthi likhona izulu 80% amathuba wezulu kana uliqala khona ngakulezi indawo ezikhona ngapha kumakhelana bethu 60%, ngezinye indawo akunalitho nasizaliqala nje imoya nje igijimako kwaphela ebusuku namhlanje akunalitho khona ngapha ngeKapa siliqala kusasa ukuthi lijama njani. Siyalibona ukuthi ekseni lizakhamba liba nenkungu, ekseni sihlogomele khulumbala sikhona ngapha ngeKapa sishayela ngapho liragela phambili lokwathela khulu nakhona ngapha ngeMpumalanga yenarha Pitori ngapha ngeMpumalanga 30% amathuba wezulu kanti ekseni nokho ke zabe linekungu nawukhambela lezi imfunda. Siyabona ukuthi imjujo le iduma kumbe khulu kwamambala ebusuku namhlanje sihlogomele khulu kwamambala liyathuthumba nanivakatshela lezi imfunda asiliqale kusasa ukuthi lijama njani. Siyabona ukuthi nakhona ngapha ngeGauteng nokho ke ehlila amathuba wezulu ngapha ngeJohannesburg emakhaza kusasa ngapha ngeSprings ngeBroton obukhulu ngapha ngeKangala kwanokubhalahana 16 novakatshela lesi sifunda kutsho ukuthi kumakhazana ngapho Limpopo phezulu lapha ngeMusina wehle uthi Thoyando ngapha ngePulukwane ngale ngeliphalale uliqala ngakwadlawulale ngapho wehle uthi Phalabura wehle uthi ngapha ngeBeresford lijama ku23 novakatshela lesi sifunda siliqale khona ngapha ngeMpumalanga Mbicane. Uyalibona ke ukuthi nokho ke nawukhona ngapha ngeMalahleni ukhuphuke njalo uthi ngapha ngeMiddelburg ngapha ngeGarlina esekunda ngapho uliqale boSipali ngapho ngeMombela 19 novakatshela ngapho ngeMloto kwaMhlanga ngapho uliqale ngale ngebuhle besizwe uliqale khona ngapha ngeMandlethu uliqale ngakoSomphalale kwaGafontein ngapho siyabuswa lihle khulu mambala nanivakatshela ngapho kwaZulu Natal nabenkatshana yamezi yaphuza umlaza ngamevem kungundlovu wehle uthi Thekwini ngapha eRichards Bay eFrayede ngapho 20 nokho ke kumnandi khulu ngapho ngemzimkhulu nanivakatshela ngapha siliqale khona ngapha ngeMpumalanga Kapa phezulu ngale ngelimalizwa iCrado ngapho Grafrinet ngapho sehle sithe Mthatha sehle sithe Monti ngapha likhona izulu ngapho likhamba lithi barabara ngamafa siliqale ngeWestern Cape yalibona ukuthi nakhona ngapha ngeBofoto wehle uthi ngapha ngeGeorge Mosel Bay zakujama ku17 ngapho eKapa kumakhaza ngapho 19 uyalibona ukuthi eWestern zakujama ku21 la uvakatshela lesi sifuna ngapha ngeTlagwini Kapa nokho ke lapha ku-Uppington lapha kuKurumane lapha ku-Springbok ngapho wehle uthi khona ngapha ngeKimberley ethi zakujama lapha ku19 novakatshela lesi sifunda isifunda zakhona ngapha ngeFree State uyalibona ukuthi nawulapha ngeFrankfurt wehle ngapha ngeBethlehem ngapha ngeFixburg nabo Kroonstad ngapho lewathela lapha kuBosasolburg ngapho sihlogomele khulu kwamambala siliqala eTlagwini Jingalanga lapha eMahikeng eTosca Vryburg Ottosdal lijama ku21 novakatshela lesi sifunda umndungwa bungela kokosi uthi iye zesiNdebele.